Lifestyle Studio.
Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.
and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio. Ladies and gentlemen, this is remix song by Gabrielle Studio.
para juji Perdana nak kipelam daw Mordong sohon kukulan Rabai pipino romadok Nang jabu na pocho Tino roman Ina utos songoni di lakay dongan Margada ke jot dohot dongan si para juji Dohot sa pare tongan Mangga ori pe jot di sit na ngakal mangakali di loloa Juji dopak namani puro tudongan Satung leado tau disi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang idoang ko na dengga satung leado tau disi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang idoang ko na dengga Sugari ono au somon boruni na asing mono ikon hepeng do gabe na lau magbangke solang tungi magupala ko upat akon ay hujaga rotua hailahon mono mangulai baunang sai mardalan mono sopango mo ato na lau manapay asa unang nila ko nang gojuji tubuh badan angulau kaberugi Molo na tutusay paubama Ang giat geleng tai tunatama Para juji omiyamang sai paubama Molo na tutusay paubama Ang giat geleng tai tunatama Para juji omiyamang sai paubama Marbada ke jot dohot dongan si para juji dohot di pare tongan mangge ori pe jot di si na ngakal mangakali di loloa juji dopak namani pudo tudongan mai mai nang dago mau bapa ngalah hukum nang ahasi ulahot asal losro hamangulay tu dia pe hola tu ikuton bertiga-tiga nang mangula tu balia satung leado tau
kenyataan. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.
L Studio. Ujung
Gabrielle Studio.